Я пачала нулявыя інжынерам, а скончыла іх выкладчыцай. Я быў файным і нефайным школьнікам, які хадзіў на ўрокі, а час ад часу і прагульваў. Я ўзяла крэдыт на кватэру і пабудавала яе. Я штогод яздзіў на мора адпачываць. Куды? У Крым. У Калі Крым. ён яшчэ быў не наш. Калі быў наш. Ну ці ўжо складана за 10 гадоў разабраць. Я вадзіла сваіх дзяцей у школу для падрыхтоўкі, каб яны пашлі вось у школку. Я бегаў па дварах, ламаў сабе рукі, ногі і ўсё, што толькі можна было зламаць. Прывітанне, сябры, прывітанне. З вамі падкаст «Гаворыць Гродна», который можна не толькі слухаць, але глядзець. Я Ірына Новік. Прывітанне. Так, з гэтага сезона мы ўжо не толькі в аўдыафармаце, але і ў відэа. І я рады з вамі вітацца, рады вас бачыць. Я спадзяюся, вы рады бачыць нас. Я Антон Шаранкевіч. Гаворыць Гродна. Што, трэба распавесці, на якую тэму будзе гэты сезон, да? Бо мы ўжо размаўлялі пра кнігі з вамі. Да мяне яшчэ былі размовы агулам пра Гродна прыехаўшых і ад'ехаўшых адтуль людзей. Ну, трэці сезон, пра што, Антон, выдай таямніцу. Выдаю таямніцу. Не буду доўга трымаць, хаця не крыху патрымаю. Давай. Мы вырашылі крыху пайграць на пачуццях сваіх і гродзенцаў, узгадаць, які быў горад, якімі былі людзі і чым яны жылі. І таму тэма трэцяга сезона – гэта Гродна міленіума і нулявых гадоў ад 2001 до 2010. Ці можа ад нулявога? А можа і ад нулявога. Ну тут як палічыць? Трэба падумаць, калі пачалося вось гэтае новае тысячагоддзе, калі быў міленіум? Перад тым, як мы прыйшлі на запіс, я крыху это пагугліў. Усё ж такі Google мне піша, што з 1 студзеня 2001 года пачалося новае стагоддзе. Ось. Але я катэгарычна не згодна ні з табой, ні з Гуглом, таму што калі мы чакалі 2000 год, мы чакалі хто канца света, а хто апакаліпсісу, бо тады ж былі камп'ютары персанальныя. У нас на фірме, вось у арганізацыі, дзе працавала, было 2 камп'ютара, у дырэктара і яго сакратаркі. І оба зламаліся ў навагоднюю ноч. І мы вельмі баяліся, што яны зламаюцца ў навагоднюю ноч. А ў выніку што, зламаліся, не зламаліся? Ну не зламаліся, але я магу сказаць, чаму баяліся моцна мы. Тады яшчэ увесь улік, вось, ну я была інжынерам, так? І мы там у тым ліку рамантавалі, абслугоўвалі вялікія кацельныя устаноўкі. І яны такія запісваліся ўсе ў папяровы такі журнал, ручкай такой шарикавай. І вось адзін з моіх абавязкаў быў вось з гэтай ручкі у прям наглядзе, вот у кантралюючым органе перапісваць у свой сшытачак, каб потым паднясці на работу. З гэтага сшытачка спецыяльна абучаныя людзі перанеслі. Мне не давярялі камп'ютер, нет. 2 всего компа, куда, кому мне даверить, нет. Спецыяльна абучаны чалавек з майго сшытачка пераносіў камп'ютер, і мы такім чынам стваралі электронную базу усяго кацельнага абсталявання в обласці. Вот. І мы баяліся, што каб уся эта вся работа не накрылася медным тазам праз тое, што вот 0,0000 і все, і нічога не будзе. Ну, бо я ведаю, я нічога не памятаю. Слухайце, у 2000 годзе мне спомнілася толькі 4 гадкі, у 2001 толькі 5. Я яшчэ зусім маленечкім. З кім я тут увогуле, пра што я гавару? Я быў яшчэ маленькім мальчыкам, пагэтаму пачатак нулявых збольшага, да, я так узгадываю з нейкіх кніжак, часопісаў і ці нейкіх навуковых перадачаў на Ютубе. Вось, і да, я чуў, што все баяліся, што па ўсім свеце, што ляснуць усе сістэмы электронныя, тэхнічныя, бо они былі разлічаны толькі до 1999 года, а потым адбывалася абнуленне нават на японскай атомнай станцыі, там што адбыліся Так, нейкія... вось у нас такое было, там, калі, напрыклад, наступны перыяд абслугоўвання катла быў пасля 99-го, то праграмы ўжо глючылі, яны не разумелі, бо там 9, ну, не пісалі ж 4 лічбы, пісалі там 99, 80, вось так пісалі гады. І калі вось 00, то праграма так... І яна проста не ведала, што рабіць, як за тым быць, што там далей, куды, там, раней, пазней, ўсё збівалася, і, ну, гэта быў выклік. У выніку мы пачынаем наш міленіумскі сезон. Для вас з 2000 года, для мяне з 2001. Ось, ну і у меня уже з 2001 года, напэўна, нейкія свае дзіцячыя ўспаміны з'яўляюцца. Гаворыць Гродна. Ну скажи, ну што ты помніш з того пачатку? Да, давайте мы вот першы выпуск прысвяцім таму, мы ўзгадаем, што ўвогуле для нас, для нашых гледачоў
Гародні для 2000. Гродно, А так, потім уже так. почнемо по випусках там на які теми глядець, Тематичні, добре. роздавати тематично. Ви можете нам підказувати теми, коли що. Да, і діліться у коментарях обов'язково своїми успомінами Угу. про Гародні 2000-х Так, так, годов. У вас? перший. Я перший. Ти перший, Окей. да. Напевно, мои самые первые детские вспомины, агулам, да, может быть, я не памятаю Мгм. докладно там по датах, это было до 2000-х или нет, это там, коли мне бабуля зимой тягне на санках у Боже! дитячий садочок. О, Вот. Але у Боже! дитячий садочок я прийшов ще в кінці 90-х, бо маці треба було працювати. Ага. Ось, я пам'ятаю, це такий дитячий от прям успомін. Але уже другі, от прям дитячий забитий у голову успомін, это уже докладно нулевые, бо гэты успомін, як я стою на кассе у краме, причем гэта крама называлась тады Паўлінка на вуліцы Паповіча. Вы же памятаете, ведаеце такую? Боже, не? Паўлінка. Да, мое детство прошло на улице сумасшедшая. Паповича, и Мгм. вот это мой район. Вау. Вот. И гэты успомін, я стоял на кассе, не памятаю, з матулей ці з бабулей, Мгм. и у меня в руках был один рубель уже после деноминации вот 2001 года, коли не помиляюсь, коли после Нового года обрубили нули, и я стоял, вот у меня в руках был зелененькая гэта паперочка 1 рубля, якая дагэтуль была 1000, напэўно, ці штось такое. Тысячи. Да, да, да. Это до того, як яны зноў стали тысячамі. Там тебе 5000. Вось, і це мой, напевно, такой вот самый першы яскравы ўспамін, это я вот на кассе с 1 рублем, на які я не ведаю, що тоді можна було набити, а дзіцёнку там паперка, бумажка, грошики. Грошы. Ось. Хто пам'ятає, що можна було купити на 1000, яка стала рублем, обов'язково нам нагадайте, напишіть. Ось, гэта мой такі самы яркі ўспамін от пачатку нульвых. А вось ты сказаў пра дзіцячыя пакупкі, і я ўзгадала, ведаеш, што я ўзгадала, што там, дзе ось каля універмага, который зараз ЦУМ, вось ну уже. універмаг Нёманда, і там быў у падвальчыку такі коктейль-бар. Ты памятаеш? Вот ты З молочнымі коктейлями. Да, да, таксама. І вот ты сказаў, што вот ты малы, і я ўзгадала, як мы з дачкой хадзілі, і яна такая малюткая, што яна пад сталом. Яна пад сталом, і вось гэты дах просто над ёй, і гэта шклянка ўнізе, і я такая, ну вот это адчуванне, што я такая вялікая, яна такая маленькая, гэтыя сталы высачэзныя. Вось гэта адчуванне ў мяне ад гродзенскага таго малочнага бара, гэтых коктейляў засталося. Вось такія у нас успаміны самыя першыя Ну, слухай, яскравыя. і, дарэчы, я памятаю, як у гэтым самым баре зрабілі піцэрыю. Вось. А што там за піцерыя Ой, зараз? Ретро-піца. Это насупраць універмага. універмага, Насупраць. да, да. Слухайце, я памятаю, як мяне маці туды вадзіла на коктейлі молочныя, Да, прям да, вельмі іх так, любіў, так, так. даволі добра памятаю. Так, Я вот узгадваў, мгм. дзе там, я памятаю, што дзесьці на ССК, а дзе канкрэтна, я так Да. мне было І яшчэ складана былі згадаць. коктейлі для лічны тэатр і праз дарогу. Там такая стекляшка была, вось крама. Не, вот там я не памятаю докладно. Да? Я, Ну бу- я ладно, был занадто ага. малый, Да, напевно. да, да. Будем Мгм. освежать мои воспомины, я О, буду добре, нагадывать да, ваши да. воспомины. Так вот, калі адкрылі рэтро-піцу, у першы дзень, вось тым, хто браў на пэўную суму піцу, давалі бутэльку шампанского. І мы з колежанкамі там... Могли себе дозволить, да? Мы спецыяльна пашлі вот у першы дзень, каб атрымаць піцу і шампанское. А гэта, может быть, якая самая першая піцерія была ў Гародні, не? Напэўна, напэўна. Калі не самая першая, то адна Ну, одна з перших, да, причем да. воно ж разрасталось потім, там уладальник, Да. сусідній бізнес, які так само помешкання И викупав. мы вот прямо там вот эти все какие-то, все это так круто. Там эти какие-то вот эти, как их называют, что делают пиццу. И вообще, пиццайола. Да, пиццайола, все вот это крутится. Там зал для курящих, зал для некурящих, это все такое. Зараз уявіть собі у городських рестораціях залі для тих, хто полив, палить. да. так, ну да, да. Говорить Гродно. Але коли ми вже заговорили про таку куращу-некуращу тему, Ну-ка. я ще так пам'ятаю, я тоді не мог споживати алкоголь, да, мені не було 18. Але ж у початку нульових у Білорусі ще було дозволено розпивати алкоголь на вулицях городов, Так, містечок і так, без так, всіляких так, установ так, ці так, так. дома. Я от щось згадав таку історію, яку мені розповідав наш городенець Олесь Денисов, Ну-ка. доволі відомий музика. Олесь, привітай. Да, неяк от стояли ми з ним і розмовляли про нульові, він розповідав різні Мгм. історії, які він добре пам'ятає, і казав, що от неякі його сябри, так само, ну, з музичної тусовки тих часов, Мгм. шел по городі з 2 там 3-літровими слоїками з пивом,
пеннага, скажу, то не будзем рэкламаваць, да? Не будзем, не будзем. Пеннага. Некага пеннага напою, так. Вось. Мгм. А ў той дзень ці штосьці вот каля таго ў Гродно прыязджаў з канцэртам БГ. Вось. І Вау. ён сустрэў з гэтымі слоікамі пеннага Борис Борисовича і такой: «О, на Советской площади там Борис Гребенщиков, Борис Борисович, пошлите на пиво». Вот. Ну, я вот не памятаю, чым скончылася гісторыя. Трэба да Алеся Дзянісава звяртацца, каб ён распавёў, ці Борис Борисович пагадзіўся, ці Борис Борисович адмовіўся і пайшоў Это па не сваіх важно, справах. не важно. Важно, что Але городенец с 2 вот торбами Мгм. пива сустрэў БГ на Советской Я площади. спадзяюся, я нічога не паблытаў, нічога не... Ну, значит так, нават калі паблытаў, што было ў нулявыя, хай застаецца ў нулявых. Усе легенды маюць месца на сваёй існаванні. Однозначно, однозначно. А ведаеш, што я яшчэ памятаю? А я памятаю вось гэтыя белыя вазы на лесвіцы кахання. А гэта яшчэ было да рэканструкцыі 2004-2005 гадоў, ці калі там гэтую лесвіцу І разбуралі. каштаны. І я памятаю, я там аднойчы стаю такая вся такая молодая, такая вся стройная, в таком белом костюмчике таком, и ідзе дождь, и я стою под каштаном каля этой вазы, и так вот этой кропельки, и это просто... А ў тыя часы людзі пасля ЗАГСа таксама ездзілі туды фатаграфавацца на гэтую лесвіцу, ці яна была Ну, слухай, вельмі напэўна, занядбаная? ездзілі, я не помню, ці ездзілі туды, але я памятаю, як па Савецкай плошчы вот эти кругі, машыны вясельныя нарязалі, і часам прямо по цэнтру плошчы можна было пабачыць там некалькі бутэлек ад шампанскага, вось калі вот эти вяселлі былі. Сёння мы падарожнічаем па Гродно ад адной кропкі да другой. У нас будзе выпуск прысвечаны чыста змяненням горада ў нулявыя, і пра архітэктуру, і пра лесвіцы, і пра савецкія, але зараз мы так коротка, Так, да, сёння у нас паўзгадваем. такая, да, мы амнезію сваю Да, дастаём ад каб некуль потым было там. прасцей гэта ўсё разграбаць. І савецкую плошчу я таксама памятаю, да, як прыязджалі, тады было модна там на белых машынах, мерседесах, которые там прыязджалі на Савецкую плошчу, круціліся, выстрайваліся Мгм. гэтыя аўтамабілі калейкай ў такой, шэраг, да. і там молод... А зімой, калі яшчэ ялінку там ставілі, яны ж яшчэ там пад ялінкай гулялі, шампанскае выпівалі. Да, дакладна памятаю. А насупраць быў кіёск, дзе прадавалі кашеты розныя і всякую... Кассеты, Можна, да, памятаеце, кассеты. шпыньк. кассеты, аўдыо ці відэа? можа? І Такія аўдыо працавалі, былі. і аўдыо прадавалі, і відэакасеты прадавалі. Ну, у меня толькі дзе-то ў сярэдзіне нулявых з'явіўся відэапрайгравач, але вот з дзяцінства дома быў вот аўдыапрайгравальнік на касетах. І я нават памятаю вот такой, таксама вот вельмі утульны, цёплы ўспамін з нулявых. Ну, 2000 год, можа быць. Я ў дзіцячым садку, і маці прыходзіць мяне забіраць. Это зіма, нейкі такі ну, ужас, не люблю зиму. Вось, і маці прыходзіць мяне забіраць з садка і даёт, ну, такой, ну, маленькі пакуначак. Это тебе. А што это? Ну, прыйдём домой, паглядзіш. Вось, і мы потым прыйшлі дадому, цікава, што ж там такое, нейкі пакуначак невялікі, такі запакованы, такой тлушченькі. Вось. І я распаковаў, там 2 кашеты з дзіцячымі песенькамі былі, там з мультфільмаў, там вот з гэтага ўсяго. Спявай што-небудзь. А я зараз не... О, ну то... Не, я згадаю. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Антошка, Антошку, пойдем копать картошку. Говорить Гродно. А ведаеш, я згадала, вот у меня дзеці былі малыя, ну, прыкладна такія, як ты, і мы хадзілі ў басейн у першую школу, бо, ну, там... Першая школа гэта дзе? Гэта, ну, каля Савецкая, это гімназія. Там, гімназія, там, которая гарадская, да? Да. Вось там, на Парижскай камуны. Мгм. Вось, і мы туды хадзілі па выхадных у басейн, а калі ішлі абратна, мы абавязкова заходзілі на углу, вось на рагу была крамка, і там пасля басейна можна было купіць такое пірожнае і таматны сок. Вот такі рытуал прямо у нас быў, вот у нулявыя, мы абавязкова гэта рабілі. А потым, калі было не вельмі холадна, мы ішлі гуляць уздоўж Нёмана з дзецьмі, і там абавязкова якія-небудзь дзядзькі лавілі рыбу, і мы прасілі, каб яны далі дзецям патрымацца за вудачку, і дзяўчаты так дваіх за гэтую вудачку трымаліся. І там, калі якога-небудзь карася выцягвалі, то это было просто вау. Шчасце, такое, што да, не да, на да, вёсцы да. дзе-небудзь там на... Да, Вы сказалі так. пра першую гэту, пра гарадскую, яна зараз гарадская гімназія. Я быў там адзін раз, якраз вот у нулявыя. Это зараз будзе сакрэт, які я вам такого сакрэта... Нікому не сказвайце. Да, нікому не распавядайце. Я быў адзін раз, і я быў там на спаборніцтвах па бальных танцах. Па бальных. Я займаўся бальнымі танцамі ў нулявыя.
Обалдеть. Я умею Что ты станцевать танцевал? вальсы могу, венская, там, ча-ча-ча, джай, вот это все я калісьці умею. Зараз я, конечно, уже ни ноги, ни руки, нічого не згадаюць, але калісьці. Вот, я быў там один раз, і гэта былі, напэўна, мои першыя спаборніцтвы па бальных танцах. Обалдеть. Вы ведалі пра гэта? Не, ніхто не ведае. Откуль? Я нікому не Откуль? распавядаў. Говорить Гродно. Дзе мы ўжо зараз падарожнічалі. На Савецкай вуліцы былі, Былі. на лесвіцы закаханых былі, на Савецкай плошчы былі, у гарадской так. гімназіі Ты жыў былі. на Паповіча, а мы вось на пачатку нулявых мы жылі каля Фолюша, вот на Лізы Чайкінай. Мы родные пенаты, амаль што А, там. да, как- да, 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 да. Боже мой, які там страшные были тады вот это интернаты, общаги, это просто Это які на Репіна там дзесь у тым раёне. на Лізы Чайкінай, вот это. Ну, это так, Ну, там не- близко, да, близко, да, Репіна там. А там была крама тысячи мелочей. На Репіна. На Ольгі Соломон. На О, Соломон, докладно да. памятаю. Там іх дзве было Да, нават. да, да, да. То я заўсёды не разумеў, якая ў іх розніца. Одна тысяча дробязяў, другая тысяча дробязяў, у выніку 2000 дробязяў на цэлую вуліцу. Як бы так... Класс. Не. Ну, вы памятаеце, чым яны адрозніваюцца? Па-моему ж было дзве крамы, не? Я блытаю. Ну, я памятаю одну докладно. Ну, одна далі- докладно. Ну, Да. по-моему, было ж, ну, може, конечно, у меня в голове. Это, там может, нешта- сетка была такая. Може бути. Кто помнит, скажите. Цікаво, ці вони працюють ще десь, ці не працюють. Ой, ну я думаю, что уже нет. Напишіть, будь ласка, у коментарях, ці ще працює 1000 дробязів. Бо ми вже не ходимо по таких крамах. Да? Є великі супермаркети. До речі, про супермаркети. Да? Так само у нульовий же відкрився в Гродні перший супермаркет. Это что такое? Алмі. Це, Алмі? напевно, був перший супермаркет у городі Ну, у такие уже 2008 так, році. 8, это да. уже такие под конец. Калі браць были так, що годы. ва ўсім свеце Ага. супермаркеты ўжо працавалі, ну, на захадзе ввогуле там з 30-х 40-х гадоў, калі нічога не было, то бок у Європі таксама уже это Слухай, я памятаю, 20-е стагоддзе. я памятаю, некая одна з гарадскіх газет, я ще нават, там некі прыязджаў замежнік у горад, і ну, что-то вот яго ўражанні Мгм. пра Гродно пісалі, і там было такое, а яшчэ ён сказаў, што ў Гродні ёсць адзін супермаркет. То бок, калі яшчэ не было Алмі. І мы ў яго запыталі, што ён мае на ўвазе, бо як бы у нашым паняцці не было, а ён сказаў, што гэта скідзельскі рынок. Вось. Так што вось такі правобраз супермаркета Ну, ў да, Гродні я быў так разумею, гэта пра гэты здаўна. вялікі павільён такой, да, касмічных вобразаў, да, вот, так, такой футурыстычна-мадэрністычны, да. Мгм. Дарэчы, рынок. Да, уже ж Скідельскі таксама ну, у рынок, это ж- 2001-2002 годзе там Да, з'явіўся і гэта... этот уже ж паўднёвы з'явіўся. Ну, паўднёвы, напэўна, Яшчэ яшчэ раней раней, быў, да. так, в 95-м ён з'явіўся. Мгм. Дакладна ведаю. Вот. Ну, яшчэ таксама паўзгадваем, як мы Мгм. на кардонках прыміралі О, штанішкі, да, там да, да. зімой ці яшчэ не, там нейкія Так, кашулькі. так. Скідзельскі рынок это прям вообще круто. І трэба было ў выхадныя туды ісці, і там торбы ўсяго накупляць, бо там было танней, вообще танней было. Да. І до года 2003-го, напевно, ці 4-го, коли реконструкція була от Мгм. з'їзду там на Карла Маркса, проспекта Космонавтів, з'їзду на Кірова. Там же ж 4 моста було і про эту про чыгуначную колейку, їх так, потім так. от знесли, зруйнували, їх уже немає, на старих Так, фотознімках так, так, можна так. побачити. Да. Ну. Тобто на ринок можна було потрапити прям з декількох шляхов. Я нават яшчэ пэўны час, калі ездзіла, ну, потым на працу там на Азёрскую шашу, я яшчэ там стаяла па шлагбаумам, а потым уже эту развязку зрабілі высокую. Да, так само шлагбаум памятаю. Цягнікі гэта ввогуле маё ўсё. Я вельмі любіў ездзіць на цягніках з самага дзяцінства і зараз люблю. Вот. І я заўсёды памятаю, калі мы ехалі там цягніком кудысьці на Менск, але гэта было звычайна ўначы там, альбо калі 13-м аўтобусам едзеш на Могілкі, вот мы ехалі там на Могілкі да дзядулі, там вот это ўсё. Я заўсёды ў дзяцінстве любіў назіраць. Па-першае, па дарозе там на вуліцу. Гэта аўтарынак, які быў там побач, да? Па-другое, гэта чырвоныя пажарныя вагончыкі, якія каля вуліцы там дзе-то стаялі пастаянна. Я заўсёды... Вагончыкі, пакажыце мне там цягнічкі. Вот это прям таксама такія яскравыя успаміны. А калі стаіш на пераездзе, ідзе цягнік, ты лічыш вагоны? Зараз я не так часта потрапляю. Я часто езжу на цягніках, да, чым... Я лічу вагоны, калі іду ўздоўж цягніка, шукаючы свой вагон. Але, ну, я вже не ўзгадаў, калі я там апошні раз стаяў на пераездзе, каб А іх зараз прыязджаў няма практычна, да, да. цягнік. Але адзінае, вот едзеш на цягніку, і побач едзе какой-нибудь грузовы цягнік.
І ти от туди з вікна одного цягніка лічиш вагони грузового цягніка, да, яких там може і за сотню бути, ти вже збиваєшся, потім покуль згадуєш, скільки ти вже налічив, там є ще 50, там ці 20 пройшло. Короче, да, це цікаве. Времяпрепровождення таке цікаве. Говорить Гродно. Я згадала ще одну класну штуку про нульові. Вельми класна штука, вельми класна штука. Коли ми вось жили на Лізі Чайкіній, от у мене була от малая, їй була алергія, їй нельга було пити коров'яне молоко, і нам лікарка сказала, треба козине молоко. І ми, каля... да, всі ви такі, да. І ми, каля з гэтага полюша, ми знайшли господиню, у якої була коза, і ми кожен день з дівчатами, з дочками, я ходила туди, вот там некую баночку молока козиного приносили до хаты, и каб дети не догадались, что это козиное молоко, я туди сыпала какао. Такое, памятаешь, было гранулеванное, Да, такое да, в таких да. коричневых банках с желтыми закрутками. С Польши привозили. До Да, речі, да, да. И певний час я їх обманывала, не пили это козиное молоко. на конт жовтих банок, калі вы заўважалі, то збольшага усе гэтая вот распушчальная такая вот какао, она ідзе... Микс называлась. Да, ну такая... Микс, да, я помню. С мішкай на... Ось, усе гэтыя распушчальныя какавы, яны ідуць у жоўтых пакульках. Ну, вот чамусьці вот такая традыцыя, я не ведаю, чаму, але ў асноўным, ну, чамусьці ў жоўтыя Так, колеры ага. выкарыстоўваюць. А потом у половины нулевых мы переехали на Девятулку, и там... Ужо новую кватэру сваю. Но свою особистую, да, свою квартиру, да. И там еще не было червоного костела, не было. Мгм. Там был луг, О, ну, доволі позно з'явілися. там было поле такое, там росли дзьмухаўцы, и там паслася корова. Я бачу вось архіўныя кадры Гродна. Гэта, конечно, не нулявыя, гэта 90-е. Мгм. Але от пасвіліся каровы за кінотэатрам Кастрычнік. Побач з гэтым прыорбанкам, што Ага. потым быў, я ну, не ведаю, ці быў ён тады. Але за кінотэатрам Кастрычнік пасвіліся каровы, а яшчэ таксама бачыў фотаздымкі дзесьці ў сеце. Можа, 70-е годы, таксама яшчэ раней. Мгм. Аўтобус тройка вот на канчатковай фолюшы, але тады канчатковая фолюша была Ой, бліжэй да Лізы так, Чайкіна, і так, там так, таксама так. пасвяцца конь адзін ці вот жывёлы уже, можна сказаць, у цэнтры Гродна, там, што там пару Ну, так, это довольно поздно еще было. Але так. за нулявы горад вельмі хутка так Мгм. расшырыўся. Я таксама памятаю, што у пачатку нулявых я яшчэ малы, хадзілі з бабуляй, з дзедуляй на пагрыбы, дзе зараз вот мікрараён Вішневец, где вуліцы Паўднёвая, Крымко, там вот гэтай лесы. Ну, там Мгм, то, мгм. чыгунка там праходзіла, яшчэ дакладна памятаю, пролягала, которая на уже ўсходні мост, тады вот чыгуначны мост. Але вот кудысьці ў тыя лесочкі, дакладна не ўзгадаю, у які, але хадзілі па грыбы. Тады ніякіх дымоў нават яшчэ. Слухай, а вось ты узгадаў той раён, я жила ну до 95-го года на Паўднёвым, и вось той мост, который зараз новый Мгм. мост, который открывали там недавно, там это самое все вот такое. З да. фейерверкамі, Да, які да, не да. маглі адкрыць з першага разу. 128 раз. Гэты мост тады быў чыгуначным, Мгм. і ён быў пад аховай. Я просто А, чаму яшчэ вед- была ахова тады, Да, точно. была ахова тады яшчэ, да. Я чаму это ведаю дакладна, бо ну, я ж інжынерам была у тыя гады, і працавалі там за ТЭЦ вось у тым раёне. Мгм. І як бы калі б можна было па гэтым масту прайсці, То до працы дабрались бы на Да, шмат да, да, хутчэй. да. Але як би, ну, треба було так от кругами їздити ось на інший мост, і так от це все. Але просто однойчі мій муж допоздна затримався на праці, там нечто доробляв, і все, уже автобусы не ходили, он таки вирішив, ну, я пойду на этот мост, попрошуся. А там дядька со стрельбою, и нема чого робити, і він сказав, що, ну, я роздівся, переплив в ньому, ну, так от, як Чапаєв, да, тримаючи этой одежку над собою, ось, і потім пішов на Півдньовий пеше. Це от нульовий, значить, початок нульових був саме, да. Крыху уже пазней за нулевые, Ага, это вот ага. конец моей школы, год 13-14. Ось, уже мост был открытый, там вогуле он разбурваўся паціху, і мы ходили туды под яго плаваць у нём. Там невялічкі пляжик такі быў дзікі. Але ну, мы дурныя малы пераплывалі там Нёман туды назад, як бы было забаўна, весело, добра, що живі засталіся. Слухай, ви- А зараз би я вже не ризикнув. Вы дурные малые, и так само трохи позднее за нулевые, какая я была дурная. Моя дочка, там, помнишь, прыгали с тарзанки? Да. Моя дочка скакала с тарзанки, а я, как дурная, сдымала ее на камеру. Вот скажи, были мозги у женщины? Да. Що ж тут такого? Ну, скокнув чоловік. Ну, живий застався і добре. Да. От, это вот про мост, про Мгм. мост. Але я ще одну штуку згадала. Я згадала про гроші і про квартиру. От ти вже згадував, що моя квартира там уласна, т.д. Так ось, коли ми
там через усялякія розныя спосабы там вот і атрымалі на яе крэдыт, Мгм. бо крэдыты як бы ну памяш інфляцыя, вот этот твой рубель, вот этот, Мгм. который была 1000, а стала не 1000. Ну, інфляцыя была страшная, крэдыты банкі не вельмі хацелі даваць. Там трэба было вельмі так вот это вот всё такое. Выкручиваться, Как-то спробовать. так, да. Добра так пастарацца, каб это крэдыт такі атрымаць на кватэру. І мы яго атрымалі, і калі вось уже мы там падпісалі все тыя паперы, мы такія выйшлі. Там трэба было нейкіх мільён паручыцелей, вот што калі мы раптам не дамо грошы, там у нас, не ведаю, Каб за вас хтосьці іншы аддаваў. Ага. палова працоўнага калектыва мусіла сваімі зарплатамі паручыцца, што калі раптам мы не здужаем, то яны будуць плаціць. І вось мы такія выйшлі там уже са сваімі этими паручыцелями, падпісалі, дасталі какой-то алкаголь. І, значит, вот так вот это самое сказать, ну, за інфляцыю. Бо, чаму гэта было важна? Мы бралі крэдыт на кватэру пад, ведаеш, колькі адсоткаў? Адгадай, ну. Зараз Ну, то колькі ты- бяруць? Ну, 13, 2, ну, напевно, максимум які 2. Я навіть кажу, що не цікавився, ну, але стандартно таку 13, може 14. Пад 42% нам далі Я крэдыт, прикинь, да? Вось. Ну, але, дзякаваць Богу, там была такая прекрасная інфляцыя. І калі б вот это было... Воно скоротилося Каб там было як пад шмат? 42, я б яшчэ плаціла зараз. Але мы яго выплацілі, ну, гатоў праз 10, можа. Яка схема була? Ну, 43%, там скільки, кажете, 42, ну, да. 42. 42. Я эту лічбу никогда в жизни не забуду, Мгм. разумеешь, да? Бо я просто, ну, как там, нам же давали такие тогда еще, видишь, такие великие, такие вот, помнишь, на этих не струйных, а матричные принтеры Мгм. назывались. Вот, на матричном такая, Мгм. вот им так дрыкует, да? И там километр этой паперы, и мы так чик-чик-чик, таким гармоником складывали, такая вот, ну, стопка, это как бы даты выплату. І там Ага. вот, ну, на кожний год, там колькі у кожний Ой, місяць це- платить. І там було, ну реально. Да, Цікаво, от ці нібудь ще гэта хорошо. заховали, мені цікаво, ці в Городні є ще які поштові, ці банківські відділення, де ще досюль можна пошукати в Google тих машинок. От, які. Що ви зараз сказали, я згадав, це так давно не чув, то нічого подобного. Прям хотілося б послухати. Говорить Гродно. Але у нульові якраз у Гродзенцеві ще почали з'являтися комп'ютери приватні, да, у хатах. Це було, ну, напевно, таке технологічне відкриття. Отгадай, откуль у нас взявся перший самий у нашій сім'ї комп'ютер? Ну, у тебе одна спроба. Ну, давай. Ну, може бути, якісь старі списані з праці, я не веду, ні? Хто списав би з практиком? Що таке старий комп'ютер? Ну, это вот этот зажравшийся вот в 20-х годах. Так, это, да. миллениалы, да? Нет. Наш перший компьютер привез нас сябр, у Из Польши. которого... Ты слишком молод. Ты вообще ничего не разумеешь в нулевых, потому что первые компьютеры, доступные вот такому среднему классу, привозили со сметниц Германии. А, я? Вот так. Окей. Вот Ну, так да, вот я там- сапраўды зажравшийся, это живу, что Да, это с да. Польши. Я, там, я с такие Праги. был, такие долгие, этот вот, ну, такой экран, и такое там вот это, там, не знаю, что лампы там были, что там было такое, монитор такие, да. Ну, і Вот, мой, вот. напевно, перший комп'ютер, який... Ні, хоча, да, може, в школі на уроках інформатики, ці у когось, там, може, із батьковських знайомих, там, я так уже докладно не згадали, да, комп'ютери, це прям то, з чим ми сьогодні живемо, працюємо, колись було таким незвіданим. Да. А ну, мої часи вогулі, це ігрушки, машинки, гоночки, там, ці что-нибудь такое, как достать сусіда. Да, машинки, гоночки. У нас вот такие вот был компьютер, да, вот со свалки привезли, там что-то там надо было демонтировать, там вот это, что-то, не знаю, Подпаять, попаять, подкрутить. да, подкрутить, и вот, ну, это вот такое у нас было, да. Окей, напевно, підходить наш час, і пора потиху розвітуватися з нашими і слухачами, і вже глядачами. Будемо звикатися, що у нас вже не слухачі, а глядачі. Так. І сьогодні ми так огульно порозмовляли, позгадували свої наворушили там, да, у головах, що там було у 2000-х, але наступні випуски вже будуть тематичні, і ми рихтуємо для вас некілька цікавих історій. Цікавих тем, так. А ви можете накидувати свої теми, так, бо ми ж уже обернулися, намалювалися не стареш, тому можемо лічити ваші пожадання. Вельми тяжко спинитися, так усього шмату в голові з'являється. Все, що сьогодні узнали, ми по полічечках По розкладемо, полічках розкладемо. подмітем і разом з гродзенцями будемо нагадувати. З-под канапи все це вимітимо, да. Всі свої споміни і Всі свої, да. вилім на Да, гродзенців. да. Ось. Поэтому, сябры, калі вам сподобалося наше перше відео, ставте подобайку,
Подписывайтеся на наш канал, калі яшчэ не падпісаны, і таксама напішыце ў каментарах, што вы памятаеце з нулявых і пра што хацелі бы пачуць. Да новых сустрэч! Бывайце, да пабачэння у падкасці «Гаворыць Гродна». Говорить Гродно.